niyo ugasi bacamo magana ngo hano ubu nyene shaka ndakubona yari ngaha acambire inzu ngiyi kabisa ahanyene aha turi inzu ngiyi yitango ngaha canke hariya shaka hari ahantu hazo bari studio kabisa cyangwa muzi aha niho hanini ushaka ko studio ya radio ijya kuba ni hato kugira studio ya music ya record ya acambira ati ima design cyangwa music na design fisi ahubwo ima wewe design jewe umva wewe design James umuntu alikomba designer yeye we asavye design cyambure cyo no muwa kwa sinzi uburyo bwiwe yawa arabizi cyane ubase rero acha numva ko budasanzwe studio nyabake imeze gute iminyereke bacanyereka kibazo samahera ikibazo ni wewe ariko boss akubari ubize manager ngo kibazo samahera ikibazo ni wewe natizo sio pesa tasari studio isumbi kabisa wabona agwiki hano nk'icyo na design aguha amakubwira ngo ushaka ukore design isumba iyo wari kurakora bakubarira ko bidashoboka. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry Buja flavor. Check in makuru cyo kibazanira bishamvuga ngo industry Buja flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Hama dusira dukengurukira nabwo akunzi ba Irebe Media, Irebe FM wherever you are, ndakunda cyane. Big up sana aho dukurikirana uvuga kuri Irebe Media kuri YouTube, eka no kuri site web yacu ya Irebe FM, akaba ari West 3 akaburungu Irebe FM akaburungu ko no kuri Radio Garden. Nukuri ndagushimira cyane kuri support wama utwereka novuga kukigoro ko siwamugira ukaba the first mu gukolinga kuri radio, ukaba the first mu kugira subscribe, like na share, byose biradutuma dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubera tsire kuri micro dukumwe na Benny Biande Kamesike professional, umutumire wacu witeka nukuri yitwa Bizimana Bizabishaka Asana. Bizabishaka Asana no mu big designer. Turaza kuvugana nawe kubijanye na nuvuga ingabire yiwe Imana yamuhaye. Urabona ahantu turi abantu benshi ndazi muramubona nuvuga studio ya Irebe FM mu kice batbega ijya studio mbega design yaje gute mbega nindi ya create design mbega kumenga ijya studio menga si design dusanzwe tumenyereye ngaha mu Burundi n'izindi studio sanzwe zikora nuvuga izindi nuvuga izindi samirizi. Yes, benshi bagumye bibaza ikibazo ati mbega wibaza ko byakoze ndi ngoya ubijya bintu ngo ni August yaje abikora muri Amerika urumva ngo yazaye mu designer avuye muri Amerika cyo ngaha mu Burundi barabikora no suko nuwo ngaha nyene wacu ni Bizabishaka Hassan. Turaza kuvugana nawe the big designer reka kumbere tumuha ikaze my big bro. Salama birazane salama uko fresh thank God kabisa yeah like ibitu yenye unafanyaga like ibintu ukora menga biratandukanye n'ijwi ryawe ukora ibintu binini ukaba ufise ijwi ritoya nyatari nyatari bramwe gusa Imana urakingurukira Imana ndashobora kubona kwidondera nawe mbega ndi kumwe nawe nitwa mazina papa na mama nitwa Bizabishaka Hassan. Bizabishaka Hassan ni benshi bamenyere kumamagara Hechi Repreziano Hechi Repreziano ni meaning manake ni representer una representer nini urepresenter giki gabaje ukora company blaza uko mteketeke se company kwa Bisquiz yewe designer nyene donc ikora ibintu byinshi cyane ma design ma décoration ama logo sinko rebe sinko umaze kuna hari anu nashyize ku logo ama logo nkagere kabisa lakini hii logo tuona ngaha ni waikozi iri ku gihome ya Irebe igenye nakubali blaza manake uko mtu akawaida manake unasema izina ni ryo muntu Bizabishaka bitagomba ntibizi bireke bize bigomba bitagomba manake unachana naye wasikulizi positive ipokea tu hivyo make hivyo niza kwakirana nivyo nyene wewe ni forcing ibintu kabisa H reka je nkoreshe H yes H the representiano rimwe gitariano yego kwa mdani kitaliano huko ndugu yangu wewe asikia wewe lugha yako sio ya hapa yes H like generation nifuza kumyati mbega urabona ino studio ya Irebe FM dukorera hano na Jedo Festival ninjira ngaha the first time ninjira ngaha narabaye
nilikuwa na mshangao, nilianguka na mshangao, yani naratangaye. Narifuje kubaza ati mbega ninde yarabikoze. Gisi nuko nimepresent nasema iyo wari umunyamerika yaje arabikora. Naravyibajije ariko mu nyuma barambara ati no ni Murundi. Narifuje kwiyumvira ati mbega uyu muntu cyumvira cyamujemo gute kugira ngo like agire design je mu mutwe ayicrée areme ikintu atange image atange ishusho kuko urabona harimo gitanga harimo piano. Ico cyumviro cyakujemo gute? Okay. Sinzi ko nakivuga me gusa. Azi arabantu bara bamigihano. Waba umuntu akabwira ati jewe mfise uburyo ubu. Ishaka ikintu cyose ubona gishoboka gikore me gusa ikintu cy'iwanje gisohoke neza kabisa. Rero ugasanga umuntu agwa amahera ata designer agwa ngo shaka isuku kijya ni gihano kinini cyane. Nara imisi ibiri ndiko ndumvira none umuntu nokora ikintu nyabaki ngo ndamushimisha kabisa. Icyo namubajije boss manager none muzura afite amahera ubaza the boss boss urafite amahera ijambo nyishuye ikibazo samahera ahubwo kibazo ni wewe kubadi mwumvise ki acha mukuri nkofiro kwa nkashira pembeni amuze ikibazo ni wewe marake yana matatizo na pesa we ikibazo cy'amahera n'umubazi kuya yewe donc yari ipanze we nyabati jewe ngoma nkore ikintu cy'amateka kabisa. Anje avuga ati amateka yiwe nayo wanje kugira ngo tuyabonere kabisa. Amahera yiwe n'ivyo yiwe kabisa. Nare imisi ibiri none umuguri ya design nyabaki umushimisha birango canke yotuma uburundi bwose avuga ati irya studio nyahe kabisa mushirana irya design wabonye igira kabiri natangiye kuri ya mbere iyi tubona ngaha iyi ubona hano igira kabiri natangiye kuri ya mbere we nigeza wabona ko ari sawa wabona ko ari sawa ntabwo bwa satisfied yanga muze aha kweli sindanyugwa oya ipiano nca ndayikura ko nkashira ku yindi shasha igemeje gushaka ku yindi shasha cyangwa okay nakoze kimwe kandi ata design ari fisi cyangwa ngo ndacha kuri ahantu mu design ngo mayisuko oya byose ndaye mijoro gatono byose ati ngo manshire kukinga muze nyine amahera ikibazo cy'amahera kuri we wose warashida no kabisa. No muntu wa mbere ama amahera gutura amahera we gira ivyo ubona mpaka nagira ubwoba nkasubiza en fait we araba message ikintu en fait araba projet abashaka gukora we ashaka donc ntaberere ngo irere igo kuri we ngo ikibazo cy'amahera no en fait ikintu abashaka gukora kibe gusa parce que problème ya pesa no kabisa. ntabere ngo ati ngo ndio nabuza oya kandi ngo ati je nshaka mbone byagenze neza kabisa. Guys kumbura ako karagaciyemo ndababwira yuko iyi studio mubona hano nuvuga bino byiza muri ko murabona nuvuga muri Irebe FM nuvuga muri studio uyu mushinga naye mubona imbere yanyu no yarikoze nuvuga iyi byimboneka rimwe uyu H niwe abibazwa ariko hanini je nshashaka twinjire neza navuga H ndakubaza tubega kuba designer kuba mu designer genre ukagira indi decoration uwo muhamagaro wakujemo guti ico cyumviro cyatangwe kuza mu gihe ufise imyaka ingahe byaje byaje urazi ingorane mfise ibintu byiza asa ari umuntu ushaka kumbwira ati icyo nicyo kibazo ufise ukunda ibintu byiza asa rero ndashaka kumbwira umuntu ushaka umurereki murira ukuntu ntabishaka basanga rero iki kintu kugira ngo ndagikora ifunda ndakigije nyine ndagikora studio ya mbere natangiye gukora yari donc ni ya studio ya mbere natangiye gukoreramo dukuremo kwanza dukuremo vya installation design atu yatangiye kuri nani ya Ejo Heza FM ni studio yanjye ya mbere watangiye gukora igihe natangiye gukora rya Ejo Heza FM nari sanze n'amarere menshi cyane umejunaga nani makosa mengi sana ajya amarere rero cyangwa ati iyi rero nagize yikurikira nikoso kabisa tanga marshigira kabiri PG Classic FM baza ko umuntu amaze kubona rya studio nayone design yayo donc
tunamagara abapeti mumfasha ico gihe na board nari nzi kuzitera neza cyangwa ngi namagara umuntu azazimfasha kugira ngo ide mfise piteje gutora ama viseze ndiko ndakora ide design ndayifise me gusa kugira ngo ndakore kijya kintu donc namagara umuntu azakimfasha kabisa ndinamamagaye umuntu kandi nzi ko ni professionnel cyangwa iki kintu ngikunda kabisa abitabuze kandi nigikunda wamuhaye message ariko kubare ko kidashoboka yambye ko nigikunda ko kidashoboka ariko wowe kubwawe urumva ko gishoboka na foto video ndazifise cyarambye ko inde namare nkimi nambara inkima fata guza kazi hejuru ukapanda juu amafoto ndi nayo video ndi uraduga hejuru byose ndangura gukora imisibiri bwa bundi bashoboye kabisa ijambo yakoresha yariwe ni kidudu bya bundi urashoboye kumbe birashoboka kumbe nibirenzi birashoboka aciye nk'amezi abiri kwanza amezi abiri haize 2 mois ni kwezi 10 haize 1 mois kwezi 10 tunumva manager ugas the big boss ingo aho wari gukora PG Classic nteje gukora PG Classic bariko barakubariye yuko message ufise iyo design dushobora gukunda ushobora bemeza urayikora nkayikora iragenda neza haize ukwezi kumwe bacama magara mu indi studio abacama niyo ugasi bacama magara ngo hano ubunyene shaka ndakubona yari ngaha acambire inzu ngiyi kabisa ahanyene aha turi inzu ngiyi yitango ngaha canyariya shaka hari ahantu hazo bari studio kabisa cyambwe muzi aha niho hanini gushaka ko studio ya radio ijya kora ni hato kugira studio ya music ya record ya acambira ati ima design cyangwa muziki design na design fisi ahubwo ima wewe design jewe umwe wewe gusabye design umuntu alikomba designer yeye we asabye design cyambure cyo no muwa ko sinzi uburyo bwiwe yawa cyarambye muze none ni gihari ma designer wewe ni wari kumi design kugira ngo ndayikorereko acambye ikintu gihari dina design fisi ahubwo ima design kabisa cyangwa muze rero acaza wasanze ari directeur ngaho yitwa Elodie acambwira ati sinzi umuntu yacishe cyana okay John nacinda mu nani boss none ijya PG Classic wari yibona ujya nani ujya musista avuze mu directeur aca kanguka niyo ko zirebeshe nani PG Classic yakambaye arabizi cyane ubwase rero aca yumva ko udasanzwe nyabake imeze gute iminyereke bacanyereke ikibazo samahera ikibazo ni wewe ariko boss akubaye ubuze manager ikibazo samahera ikibazo ni wewe natizo sio pesa tasoni studio isumbiye kabisa bamuna agwiki hano nk'icyo na design aguha amakubwira ngo ushaka ukore design isumba iyo wari kurakora bakubarira ko bidashoboka imagine none manake kwenye no koriki umuntu akubwira ngo nta design fisi me nshaka ukore isumba wakoze ikibazo samahera ikibazo ni wewe Samze inaweza kanya base nduhuke nyumvira cyangwa ruhuka nta kibazo oya we nangorane ati ndace ndiko ndihutira uriyumvira muzanga ati shaka mera ngai kwanza uramubarira umve sindigeza mubwira wera unataka pesa gani ndacyari mu gihano ikiya ni gihano muraguha ngo umuntu ukora ikintu gisumba ikindi kandi utaranyumvira ya muze yarasuye 5 million kashi ura urafata yo kwazi imagine nasohose cyambere nambere atagura imbaho kwanza ndenda kora just kora studio ya music iroroshe record ncyapati ndenda kora kwanza studio mbindi yumvira buke ukunza gukora iyi me gusa sinzi kuno munsi naraye cyamubwira August umuntu akunda ibintu byinshi akaranga akunda akaranga aba ikintu gihari ngaha studio ngendabe nkore ikintu design kizo cyane akaranga ikimwe ibiryo by'akaranga muziki ndre gitari nifite decor ya design y'igitari mu gitari hejuru iboneka cyane
piano anje nubwira donc ninanga nashatse kwikora inanga nyene inanga kora muri kuri ndayikore nyene nyibe nka pap kigwe hasi kibe nka pap uwo munsi rero cyamubwira ngiari ndabi piano iragorose piano ushoze design ushaka kwizinga ikintu gitaguriye hasi naho umuntu woba yinjiye arayibona ateguza kwirabira hasi akaduga gushika yihereye cyangwa akwira ngo umuntu akibone neza ko ikintu gitaguriye hasi kiduge hejuru kabisa niko cyanza ndakangura gwicapa nyine mirongo kigira design ya mbere cyangwa amafoto menshi cyane ya videos nyine byikorera nyine kabisa nabakoze ko aramfasha basi ndokora nyine kandi studio ama indwini iyi studio ko zindwimwe yitwanga iyi ngabo nayo donc studio makinzi yose yatwaye 2 semaines yatwaye 2 semaines yitubona ngahi nta kibazo cy'amahera nta kibazo cy'ibanga ariko studio ni nziza félicitations vraiment merci d'avoir ici warabishoboye warabikoze uko vyumvira ko byatumye udasinzira ariko uryo navyo bituma natwebwe bikanga tuvuga ati ibintu birakomeye cyane ndararicyo kabisa nanuye kabisa rero ikintu cyabaye mu nyuma ikintu cyabaye mu nyuma igihe nagiye kwikora saza undi muririmbyi ngaho ubundi cyane bari search mu igihe yinjiye none mwakoze ikintu bakamwereka ko ari je nari magaze ari Serge Abazi oya suzu wese bigomba kama tuko turajoka ari Marekani wanyomeleta kapitegereza aho kwanza ogaso yako donc yatangiye gushwana n'umugore umugore bavuga ati Jesse chaka studio ibe y'uburofa tuhamagara umuntu ava muri Kenya abikore Kenya bararemera kuri design akoye n'abagana no gushika no muzi umugore yago donc yarabaza none iki wabikoze kweli none wowe uza kasanga kana amahera akava mu maboko yiwaho kamereza uri kurara ugasaba ati muhe wowe ugasora amahera kanka no urubibona igiye unabikoze kabisa shaka nje ndashimira Imana en tout cas vraiment big respect urafise ingabire kandi vraiment nawe ndazi ari abantu babona ino studio kavuga ati je nje ndayikora nje nayikoze bakibaza ibibazo basi no nawaza sio wewe lakini ndazi ndazi baravyumva akavuga ati bro unaweza uko na talent nizere yuko ibino bintu bitazoherera ngaha nizere yuko uzobandanya ukora no misi nakoze n'indi studio itaraboneka ni radio ya n'igihugu kuri radio Justice najya aho zari presence ya kera no ari ministeri ya Justice nakoze studio izindi zibiri nibaza ko vuba ngaza ni studio za maradio uko blast yero unasabua vitu nakwambia ni hatari gusa nibuke nundi bizabishaka bidashaka ntibiza bireke nakubare government yes novuga nkawe nk'umusore yakuye amaboko mu mpuzu nkawe bavuga ati sishaka kwicara ku marigara nkawe bavuga ati sishaka kurindira inze zivuye muri leta ngo narize amashuri ngo leta imakazi nigikwanura wa mujene ko muri yicaye iteze yikoreta imakazi icyo nakoze adashaka gukora cyo ubona ngaha anyigisha ufisi ingabire yawe Imana ngo nakanyigishije ingabire Imana yaguha baza ko turi online umuntu azovuga ko yanyigishije acenge agire commentaire heti yarapigishije uraseba wowe akavuga nyirika si foto ariko anyirika ikintu kora urana nka Buja FM Buja FM naragize installation ya video nkagira donc kufa yimuse iva pasione jina orangira installation ya ma microphone sonorisation mu nyuma cyaza ibyuma bya video nabikora no gusanga hari tunye twinjira hagati na hagati mu kurakora sinshaka no kubivuga ko ni ibintu bigire me gusa ndabashimira bose barabama donc confiance ngo bakorere ikintu cyane cyane sinzi kuno bivuga mu nyuma me gusa ukora kanya nuvuga uhano rero wa mujene nuvuga atari ko arakora adashaka gukora aratakubaka nayiga ku marigala nigiko muhanura kugira ngo ave kwirigala akora amaboko mu mpuzu mongra ikintu mbona cyambere na mbere telefone ifasha byinshi naho utafise akazi aho ufite telefone karonka mega injira muri Google berekana ubuzi bwinshi butuma ukora
bivanye n'uburyo ushoboye n'uburyo bufise ugasanga akantu nabonye baguza imbabura ikibati bagakuramo imbabura none imbabura ninayizinga kuje n'amahera afise kuzinga ukasimba mu ruvumera aje ku isoko yabana iyi mbabura nshaka imere ukuntu naho si wowe wabikoze me icyumvira ubu ufise nugushikana message yawe c'est tout ebana je shaka imbabura mu ikoro woje kwikoresha imbabura amako yipresenta muri réseaux sociaux imbabura ndayikoze uvuga ko ari wewe wayikoze kabisa hama bagwemaje twangaje rero ujya mukozi agukoreye hano ingo ufashe commande y'imbabura standard kabisa ejo bundi yagukonshonye kubera muba mwamanye ahantu hamwe ugasanga kwimenyereza buke ejo bundi basabonye kwiteza imbere umwanya wo kugira ngo wicare muri riga nsanga abajene benshi ubu bafite telefone na kavyo akadege bicaye ni kubetinga jewe nukuri musavyi wanje sinigeze n'umunsi umwe ngo ndikunda beti kabisa zira umwanya wanje kenshi saa 6 z'ijoro shira ama mega ya 5 uri kuriga 5G kabisa kandi mu application imwe gusa YouTube oya na YouTube nkoresha Google niyindi yigisha kabisa donc no bivuga ni Pinterest nayone yaba designer iyo nyene irakwigisha iyo donc ikintu ubona ngaho ubona ni ide ndazirongera hayi muri Pinterest ego ni bintu bagenda ufatanye nawe njye muri Pinterest birondera design nayo ubona kabisa ariko sa icyumviro ariko yari yaje nakubali nuko nyene biba bimeze biza bishaka sana bose ndagushimire cyane ego kabisa kumbera nko mwijambo rimwe ubwira designer agitangura kumbere agicikine ajaona muanga kwenye yuko naenda igikumubarira kumbere nawe nyene yizere yuko azotera imbere ashishikaye ariko arakora cyambere mu mantura narabe mahera arabakaziki kubera akurikije amahera imbere naho ndi mu boss yo mu confiance kabisa baraje nakoresheje confiance cyane mu nakoresha kandi iminsi ishakiye donc ikindi kunaganda ko nzijya confiance yanjye kandi umenyera n'akazi none ubu umuntu ashaka amahera atwara amahera kandi atigeze abona akazi ndikunda kora ivyo nabonye ivyo babonye nakoze byo bituma uyuko niba yakoze iki biroroshe nyuma amahera kabisa atakintu utigeze kora kabisa nukudashira amafaranga imbere kugira ngo garde bwa biziki ego wefanya kazi ufite kutia pesa mbere voilà kabisa voilà biza bishaka sana ndagushimira ego merci kabisa kandi courage sana kandi amatwa dusumira numva yuko nibi vyumviro barashobora kuvuga ati sana ashaka kwimbira akavuga ati nzana indi idea ahubwo je namubwiye boss manager ugazi ayo muze nuwasubira kandi kugaruka ndahari kabisa iyo nyene tasha kwindura ikawe umwanya kabisa ikaba yahindutse nakubali sana akabate werindira wetekana ndaje urumva ni ka vinegre tunongeze gato tayari yes kumbe ndagushimira cyane novuga biza bishaka sana ejo kumbe twakwifuza kandi kukubaza ku bindi bijanye n'izindi design kumbe baba barakoze apart iyi studio yacu nziza kumbe yakataraboneka itari ngamo Burundi tamenyerewe ya Irebe FM kumbe rizo duha umwanya muvuga sana kabisa yes kumbe ndagushimira nawe wese ukora dukurikirana uri kuri YouTube nuvuga big up sana nuvuga kandi no kukigora wagize gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango gushaka umusozo tuzosubira nawo gutaha kuri ngwa Beni Biande Kamenisike Professional umutumire witeka ni biza bishaka sana mu mandari subiramo kubera biza bigomba bitagomba mafu subira bye